Ka jingïakynad hapdeng ki Jaidbynriew kuki bat ki Jaidbynriew meitei haga jala Manipur kalapur kensan shanong ba Shillong haga sngi pale. U Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba Sylvester nong tenger ha ukarwo balapha shakilat pathai khubor ulai thu bagani kalaja haga porsan shteng janmiet haga baki pulit jongkala imkra police station kilayo ajingtip bakaladon gejingya sho hanong Rim Hills hajan Mizo Modern School. U SP ula pentip bagi pulit mar kilalet chaka jaka balami gejingya sho haka baki lalap yaki ngut kibriu nakawe ga Jaidbynriew kila syak takti haka pat ga Jaidbynriew. Bantem yakani gejingja ki pulit ga East Khasi Hills kilara yaki khandriu ngut kibriu dakabapen ko ngu kerkum kaan hapo ka section 107 Criminal Procedure Code halor gejing thau jingkulmar. Katnat pulit kalamaham banle dakbating persya yaki tu ki batmu ban penthut yaka shong suk shong san hapo kandong ba Shillong.